Lupa ngaji di sini kah? Pak, ku andi lagu, Pak. Putar Pak baca. Kengantarna kakan bi taci deko. Nase kuah kakan bi lontong. Lakar banyak para benratin. Tape janda senomor setong. Ya kak? Mun janda aja aku pak dikibikok kakek pentah. Allahumma sholli ala Muhammad. Aduh kan. Ada iya kakek menemu sahrulkan pembiar sekarang. Ijivan milaya ketuni kavera savera. Bahaya deh kak. Ibi siapa sudah nguncengkok bu? Cek banyak penceramah sedok pati leter. Kuda ben sampian beda etunya. Pangkat cek. Orang biasa. Kota beti NI, tani asli. Bukan ki kak. Pada ben senegumik ni kak anang TNI kuda ni kak. Tani asli Indonesia. Majedik kuda rata-rata di RS. Dokteran dorong sati. Bok, yang ku anang kiai ku lebih sambian. Beni ku lebih anang kiai, ku anang ring tani. Makanya ku lebih napolong ben ke musleh, debu senika, ke holil. Tornya ku bayi grup bayi. Grup napa ke? KNL. Napa KNL? Kiai nasab luar. Kiai ting nasab penyeletong dia. Jadi kalau beda nasib nasab pada ada kata. Sebenarnya putran kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru. Secara khusus guru batin gaula juga guru pada ajunan semulja Kiai Salman Al-Farisi selaku pengasuh atau pemangku dari Yayasan Nurul Iman. Tak kalib ajunan semulja Kiai Ahmad Rafiq, terjukan seluruh jajaran majelis keluarga,
Beten kaula ngaku-ngaki, beten kaula ta'zimi, beten kaula hormati. Ben setuju jajaran Dewan Muallim, Dewan Pendidik, Dewan Asatid, sehadir kesempatan malam mangkin dek setuju ajunan beten kaula amul jaki. Aparatur pemerintah secara istimewa pemangku tisa lak deje. Nggih. Beserta seluruh jajaran aparatur tisa ipon. Setuju hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir. Dek setuju ajunan beten kaula amul jaki ben beten kaula yakin hakul yakin ajunan setuju amul jaki Allah. Alhamdulillah kesempatan samangken kaula ben ajunan sareng Allah takdir alengki apolong dalam keadaan sehat, dalam keadaan ala taat, dalam rangka haflatul imtihan awil ikhtibar Yayasan Nurul Iman. Semoga lengkina kaula ajunan saat mangkin kak di tempat tetia doa dek potra-potra kaula ajunan sebeda lembaga pendidikan kak dinto sehingga potrana ajunan sebeda kak dinto sareng Allah Subhanahu wa taala ebeteti nak foto si manfaat. Dadi nak foto si selamat dari dunia kantos akhirat. Salawat ben salam ngiring aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Kalaban salawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan ngarep. Semoga sateja si hadir masuk kelompok ben golongan seiki babi Gusti Kanjeng Nabi dek ke swarga. Setuju sehadir semoga tak ada sinyeting dek neraka Allah. Ben kak dinto merupakan tujuan kaula ben ajunan sepaling raja yang kak dinto kenging ridho ipun Allah Subhanahu wa taala. Makana keuntungan manusia sepaling raja kak dinto selamat hadirin. Makana kaula ben ajunan ia cari doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Salamah fid din agama saya selamat. Karena meskipun tampak agama beda selok selamat. Jadi tak setuju kapan tanpa agama kak ditopah selamat. Beda tampak agama tapi tak ngibe keselamatan. Makanya kaula ben ajunan anyuon semoga bi Allah paringi agama si agama kak dinto ngibah keselamatan. Makanya Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ajabu sataftariku ummati ila 37 firqah kulluha finnar. Tang umat deki akhir zaman akan terpisah menjadi 3 atau 73 kelompok. Umat Nabi Muhammad itu berbeda-beda, akan terbelah bekal apesa teti petong polo telok golongan. Cepon Gusti Kanjeng Nabi kulluha finnar, setuju bekal masuk neraka kecuali situng. Sahabat atanya sesitung kak dinto panapa ya Rasul? Ma ana alaihil yaum wa ashabi. Seekelako bingko ben seekelako sahabat ari setia mun etoro maka orang gak dinto bakal masuk kelompok sisitung iki gak dinto masuk ke surga Allah Subhanahu. Makanya makin pendidikan iman gak dinto sajen kembangaki. Kalau bentuk cuan kau leben ajunan pakun beda garis seloros kau leben ajunan beda tempat seselamat hadirin. Makanya alhamdulillah pendidikan kita itu ada di bawah naungan para kiai, para asatid. Insyaallah mun la kiai semulang, mun la ustad seneku,
insyaallah ajarna sesuai kalaban pemahaman-pemahaman seepekta kalaban ulama-ulama salaf seepekta kalaban ulama-ulama khalaf seakhir dapat de guru kaula ben ajunan iki kak dinto kalaban manhaj ahlus sunnah wal jamaah ngereng Gusti Kanjeng Nabi juga ngereng sahabat Gusti Kanjeng Nabi menter segak dinto bedana amin Allahumma. Apa-apa mi perlu pada Pak kak dinto senikah. Saya pernah melihat ada satu catatan dari Syekh Nurhan Nasir kan senikah. Kemudian kaula ben ajunan nikah kan seidentik syafaat lagi. Kula ben sampian masuk surga kak dinto aslinya saya kebai arpan dua. Saya pertama rahmat Allah, saya nomor dua syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Mun ngandel lagi selain celok kak. Celokan ben power. Oke, makanya kula ben ajunan yakin masuk surga abok ni. Polan beda dua ni kak. Makanya kula ben ajunan doa Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Ya Allah, tusatan kula banyak tapi pangapuran ajunan lebih lega. Dan kula ibadah tapi saya lebih yarab rahmat. Ibadah kula ban sampean tapi ibadah kan masih yang ada lagi. Cak kula ban sampean bejeng kurang bejeng. Cak kula ban sampean ngaji kurang ngaji, kula ban sampean maca selawat kalak bulan mulu tetok. Tapi enten mun lak deje maca selawat teh Bu. Berapa sehari semalam maca selawat sampean? Tak kebitung apa sih bitung kamu tak maca sekali. Pon. Jadi lah mun benih keng rahmat saya harap masuk surga. Tore, tong bitongan. Mun ring elak de jenis kap masuk surga ben ibadah tore tong bitongan gelu. Tore. Allah menciptakan manusia pertama itu namanya Nabi Adam. Nabi Adam kak dinto hadirin bayi swarga. Lakar beda idem lakar beda idem swarga. Pangkat Nabi sekaligus Rasul. Tetilah kar beda idem swarga. Pah andi pangkat Nabi ben Rasul. Nabi Adam ala kositung kesalahan. Sekasalahan ini kalau sampai dosa. Jok Nabi ben Rasul ni kemaksum tak? Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu makan buah ini kata Allah. Nabi Adam lu ada nikah, ada nikah. Keng pada khuldi nikah. Nikah khuldi. Musar ilehnya kata ahli tafsir saya bunda aja. Saya enggak ada riak. Lu ada nikah, ada nikah. Salah, tapi tak dosa dengan tak larang nikah. Nabi Adam beda swarga. Terus pangkat Nabi ben Rasul. Terus salah naluk sampai dosa. Keluar dari swarga sahabat katunya. Rengelak dia beda itunya. Pangkat je. Nabi namu dimah. Rasul apa nak boleh? Kiai bonni. Ustad. Iya boleh saya ngaku cek renggula ustad kok. Ono renggula tu cuk reng lebet nyeratat deh. Kula ben sampian beda etunya. Pangkat je. Orang biasa. Ota beti NI, tani asli. Bukan ke kak. Pada ben saya gumik ni kak anang TNI kula ni kak. Tani asli Indonesia. Majedik kula rata-rata di RS. Dokteran dorong sati. Boh. Yang ku anang kiai kula lebih sambian. Beni kula beni anang kiai kula anang reng tani. Makanya kula muna polong ben ke musleh, bi ke musleh debu senikah. Ke holil. Tornya ku bayi grup bayi. Grup napa ke? KNL. Napa KNL? Kiai nasab luar. Kiai king nasab penyeletong dia. Jadi kalau beda nasib nasab pat ada kata. Sebenarnya putran kiai. Apa napa cepon ke musleh? Mi erode ke bela. Ke bela ke holil cak sampean ke benyan ang kiai. Ke musleh mana pilatu ke bela cak ke musleh benyan putran kiai. Napa tocune ke bela? Untuk menumbuhkan semangat orang sebiasa sepadanten gula untuk tidak putus asa ajar ilmu bahwa ilmu gak ditok benih kutu kalaban keturunan tapi kalaban ajar karena meskipun putranya kiai pun tak ajar maka malam yasra alaihi ilmuhu lam yasra alaihi nasabuhu maka putranya kiai kan pun tak ajar abuh lo itu tak ilmu kah mungkin apa nggih ilmu ni kata etoronaki si etoronaki ni kemengi mun mengi itu ronak, mun mak mengi anang mengi. Keng mun ilmu, opangan dem, anang main tik-tik ketok dia. Anang karo main HP to.
Gak bahaya tak? Pada kerojo saya nggak main abu. Cak gopak kabin deki kok agak. Ya, bisa apa serong ujung sing udah po. Mun sing udah kan lebur mau ngatelak saya. Saya ngoda cak pakai situ lebur nih. Saking bulan bini ini berde beber ya. Ini udah nunduk pakai anda tak kok. Kayak edit tak kok tak beri. Gunanya dengan apun gula lo bahaya, gak cak dengan gula makin lebih YouTuber nih cak Romani bini ada sinyal lah. Jadi makilah gula kan pengajian biasanya ala gutok gitu, ala gu janda pirang gula ke Roma oleh lima hari ngarang. Udah bahaya ceria lagu biar anak gula wah. Hari ya jangan gula si kocak noron dia. Anak gula bah ngaji di sini kah? Pak, kau andi lagu pak? Dari mana lagu nak? Putar bah baca. Kengantarna kakan bi taci deko. Nase kuah kakan bi lontong. Lakar banyak para benratin. Tape janda senomor setong. Ya kak? Mun janda cak aku pak deki bikok kakek pentah. Allahumma sholli ala Muhammad. Man lam yasra alaihi ilmuhu lam yasra alaihi nasabuh. Makilah nasab pasunika genteng di atas king mun ilmu na tada peka hadirin. King makilah orang tani, king mun ajar ilmu. Allah sajanci. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah Allah akan mengangkat orang-orang yang punya iman dan orang-orang yang punya Cek kini ate makiring tani. Cek kini ate. Sampian ring tani. Potrana belum tentu dadi ring tani hadirin. Banyak orang yang sukses itu dari anak keluarga biasa. Terkadang dadi bupati, terkadang dadi pak camat, terkadang dadi polisi, terkadang ring tuana orang biasa, orang melarat. Cek putus asa, ring tani belum tentu andi anak ring tani. Napa boleh ring tani? Maling sekali, sepora, maling sekali. Cek ini ate, maki maling belum tentu anak ang dadi maling. Bisa saja dadi copet. Bukan lain tak dengan. Nah, oh pengalan boleh mencopet deh kok. Kan hebatan babang ngecok ngetek tanggi. Atu apa terjadi copet kapi ka? Muamin iko sa muamin. Terselamat demi Allah nggih. Makanya gula mun tabang kiban ki muslim. Ko bodoh ke? Ko bodoh. Cak sampean punya putran ki, yo bi gule ko bodoh. Ki muslim na beratu ko bodoh. Kulo ni ko punya putran ki. Ya cak dakar punya anak ki. Penyanan kiai. King tentu nampian muni ke boleh penyanan kiai sampean bek tak pati parja aja kan pelan muan nang aring Mesir dadi Ngeke kok. Anak siapa 2000? Telok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ilmu hadirin, ilmu. Semoga putrana ajunan sebedeka ditubi Allah paringi ilmu semanfaat. Paringi ilmu sebarokah. Pon. Jadi Nabi Adam ekebay edendem swarga. Derajat Nabi ben Rasul. Gara-gara situng tu situng sana tak sampai tu sana ke ibu keluar ketunya. Kula ben sampian ki beda luar, ki beda itunya. Tu sana web. Tek kelu. Tu sana banyak. Trauma soal. Tuh dipikir, mau ngakui akal sebiasa, tak masuk kan? Masuk asal ke dem. Jadi Nabi Adam beda ide dem situng salah itu keluar, udah bersampan beda luar banyak tuh sana pak masuk, masuk ada emak. Bukan nih kamu ngakui akal, keng mau ngakui rahmat Allah, bu suarga kapi ini. Makanya cek pun Gusti Kanjeng Nabi, la yadkhulul jannata ahadum minkum bi'amali. Sampian kepini kemudian tak kira masuk surga kalaban amalah.
Wah, sahabat ngecit. Ani ngobojeng saat 5 kali apa sesebulan. Lapar sampean, patah masuk surga kelebihan amal. Sahabat matur, "Wala anta ya Rasulullah." Ajunan juga tak masuk surga kelebihan amal. Wala anak. Maki sengko tak kira masuk surga kelebihan tang amal. Illa anta ghammadani Allahu bi rahmati. Kecuali bi Allah ibni rahmat. Apa? Amal kelebihan sampean tak cukup kebai melesuar. Senikah? Ontong. Orang elak dia jadi ke masuk surga bening ngangkui amal tapi ngangkui rahmat. Mun sampian masuk surga ngangkui amal, sampian abejeng sana apa tahun? Tak keruning 7 tahun abejeng. 70 tahun lagi. Sampian abejeng kan cuma 70 tahun lagi. Apa 70 tahun? Mun pangangkui amal sampian masuk surga paling ngepolnya 70 tahun lagi. Bahkan lagi. Ya mun lakukan 70 tahun pamit tak gaji berapa? Cok bojeng kalau itu muncul sah cok njok luka. Bukan ngki kan. Cok terus kadang kalau keng pacilingan nasi hoso, cok ampu ada apa-apa ndak juga. Aduh muntah gerak Allah. Itu kamu nya pesawat ngebur. Kan beda biasa, ini setan itu kocor. Maka ada boleh sering ngebeda, was-was ni ke penyakit. Kau tu tambah. Keng si biasa si tepani was-was ni ke kelompok santri, ustad, pintar, kiai, nyai. Apa? Bojeng para turuang. Tetapi setan iyan tadi mak dia tak peratu. Mun kelompok gula ben sampian tak usah apa was bib setan. Cok tak was lah tak peratu. Kan lagi. Cok gula ben sampian apa jeng cok deng seboreng. Aku ring cukok kalau pai tak ibu. Tak apa bojeng Allahu Akbar. Aduh kalau pai cukok tak ibu tak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin man tariba ta'aki nabi ini. Ihdinas siratal mustaqim. Aduh bojeng bau tak ada kana pot. Poton nalai kiding ka masolla. Mungkin abang ki. Apa jeng ilang keribun budak langker berdecem, ecem mate, pikir. Ya Allah. Apa nak boleh pak apa jangan muka laki, apa kau saya budi bacaan. Coblos nomor 3, aman terampil sejahtera. Apa baca kapi pemare. Bemun laki ngangkui kelampi pil je lumayan pak. Mun laki ngangkui kelampi na caleg je lumayan. Bini terus kadem pak. Akausen dia ada apa benda bacaan nak. Silahkan coblos di bawah ini dia ibu datang. Budak tanda apa nak ke baba. Aku le jo pikiran ngambang agar moli ya gula. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kau le benajunan hadirin, kau le benajunan mun keng ngandalakin amal. Dah kira selamat secara akal. Apa? Amal kudu ben sampian segam masih iki masuk surga. Cek dengan bojeng 5 menit mare. Engki kan? Aje abit mun 5 menit je mungkin. Cek terawian mun tro pajuan kin bekencang. Iyalah mun pas sampai laun haram bagi jeung bojeng nalok entar. Apa na boleh tetangke? Kan sanik makin lagi. Siapa mau nyembek tekepeknya? Jadi saya pertama kau lebih najunan saya harap gak dintok masuk surga kelaban rahmat. Saya nomor 2 kau lebih ajunan masuk surga ini saya harap kelaban syafaat. Makanya mun molotan kan dibaca narjus syafa'ata min Muhammad. Lau kunna nartakibul muharram Allah. Ishfa ilallahi ya Muhammad yaumal qiyamati kainuna am. Keng muni terus aki bisa lontar takut nyembuh molot dan enggak. Narjus syafa'ata min Muhammad, kami mengharap syafaat Nabi Muhammad. Lau kunna nartakibul muharram, meskipun kami selalu melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Isfa' ilallahi ya Muhammad. Syafaatilah atau mohonkanlah syafaat di hari kiamat.
wahai Nabi Muhammad, yaumal qiyamah kainu na'am, agar kami semua menjadi orang yang mendapat nikmat selamat di Allah. Maka kemudian orang elak de jenegah bi kanjing Nabi ni ka iyam be itlaka haud talaka na kanjing Nabi ni ka andi talaka pasera orang sing nginum dari talaka ni ka tak kira arceng saabida ben orang se yenum bi kanjing Nabi ka di kemudian bakal masuk surga. Jadi iyam be bi kanjing Nabi yenum maki ada se yenum ni. Tantikan. Ampun tak napa kak, ini kedeki. Ini kedeki yang hiba mulai mana? Ja'akillah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kemudian sampai ane kak yang babi kusta kanjing Nabi. Haud, talaka. Bah, ma itu muca umat kanjing Nabi. Karena bolong buat umat Nabi Adam, buat umat Nabi Nuh, umat Nabi Idris. Umat Nabi Musa. Ma itu mau cak umat kanjing Nabi. Itu mau. Kalaban panapa? Gurdil muhajjalin min atharil wudu. Pote tera mancorong. Kalaban lampat wudu. Makanya wudu ni kaya pakon sampurna. Apa napa sebab? Karena ipang kemudian cak umat Nabi Muhammad kak ditopita kalaban anggota wudu hadirin. Makanya wudu ni kaya semua to. Keng ipakon lebih makle sampurna. Makanya Nabi fikir pakai kebaikan kaidah. Kullu ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Kutu pasampurna makle nyata si wajib ni ka abeco kapi. Apa napa? Karena budian epangki sampian muana ni ka pote bu. Muana pote. Ya enggak sampian dia. Kan muana te pote. Keng leer da celang. Makanya wudhu ni ka pasampurna. Pote budian. Umat Nabi Muhammad muana pote, tananga pote, cetaka pote, sokona potek celeng sahabu udah nyambit celeng ibu ada suruh mulai kada kak ibu berkak banyak celeng ya gua potek makanya dalam permasalahan wudhu Ken dalam permasalahan wudhu ni kan maswe muah tanang cetak kan sih maswe cetak benih maswe obu bu maswe cetak otaba maswai obu, si obu ni kebedek cetak, ni kebanyak ring kelero. Perhatikan. Jadi si wajib ni kan maswai cetak benih obu. Otaba maswai obu, tapi obu si bedek cetak. Mun obu bedek luar cetak tak sah. Nih. Kayak pandek kan obu. Saya atas si pandek kak. Mun saya babak ni saya babak. Kakile. Tepak garing bini apa dina dia. Namun nemuring genteng bah beda iya. Cago pak mun silake. Kakek mana ko pak adik kok ikabin dengan. Perhatikan. Obu lanceng di. Obu lanceng lurus jen. Kon. Obu lanceng sampean bini rebuk lanceng dia babagi. Sampean auduk masui muak, masui tanang, pak sampean masui obu sebede kanto. Si keluar dicetak, ni ke udu ngembian tak sah. Tak sah. Jadi kau tu masui obu sebede cetak kina. Mun obu ni ke bede luar cetak ibu masui tak sah. Karena si wajib ni ke masui cetak beni obu. Termasuk cetak. Pote ibu dina kopeng ni, kita sampean auduk pas nikah ni, obu jak becai ni ke pada. Nikah. Jadi beni obu cetak, otabu obu sebeda cetak sini gila. Paham sih? Manabi Imam Syafi'i tulit cukup. Maksudnya muak tanang pemasuk ke aing, tulit taki ke obu, ni ke cukup pun. Ni ke Imam Syafi'i. Manabi Imam selain seperti Imam Abu Hanifah, qadrun nasiyah, bunan-bunan. Manabi Imam Malik becoy kapi. Jadi dibu aduh kan. Ada iya kakek menemu sahrulkan pembiar sekarang. Ijivan milaya ketuni kavera savera. Bahaya deh kak. Ibi siapa sudah ngunceng kok bu? Cek banyak penceramah sedok pati leter.
Jadi manabi Imam Malik ni kan baca kapi. Lah Imam Syafi'i ini satulit cukup. Tapi cepon Imam Syafi'i dan As-Syafi'i ya sunnat kaula ben ajunan ibaca kapi sunnat. Senika. Arapa? Budian ketika hari kiamat apolong kaula ben ajunan makle obung sampian septerak ni ke makle tak separuh makle terak kapi. Kadang pas abang kerok yang tulis ni ke bahaya pasang, kemudian pahinga nang konang tuh kayak itu pandaya. Ya mending, mun kerok itu dikata ngitung nih kene. Ya gila mending yang ini. Pon, Allahumma sholli ala Muhammad. Pon jelas ki. Pon, seyan lelaki situng rahmat. Senomor 2 syafaat. Pon, cek kubater ring lak deja insyaallah bukan oleh rahmat kafi. Orang lak deja insyaallah syafaati kafi Gusti Kanjeng Nabi. Bocah gelak sampean maca selawat thank you. Maca selawat mangkana selawat ni kau baca hadirin selawat ni kau baca. Mik pola budian kau leben ajunan kak dinto celaka di Kanjeng Nabi mandek yang kes ketika kau leben ajunan bersampungan dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang lak daja lak apa? Lak daya. Oh tadi mun bahasa Indonesia lak daya. Tadi dia jadi bahasa Indonesia na daya dia ya. Mari jawab. Berarti mun lak laut berarti bahasa Indonesia na lak laut mangkat lihat tegelem kakek. Kok baru tahu saya cek lak dia jadi bahasa Indonesia na lak daya. Berarti dia jadi bahasa Indonesia na daya dia ya. Por Allah. Misal budin nak dia. Kuda juga kapan ni kakak? Kebarak ki. Dah tanya lek, barak bahasa Indonesia nak. Timur. Dajah. Ucap dayam papiar ki bikok deki. Apa je kalakalnya gojek bukan kan kau orang. Lok kapir yang pintar je bukan lek. Dajah. Utara, lauk. Tanya mundis haram santap pun kelihatan lagi. Ya kalau nggak mun barat utara, mun desa. Barat laut. Tak payah dek gendang kok. Apa? MPDI le. Sebelum ke MPDI, SPDI. Sepeda ingtan. On, mana? Sekaligus nih bagian MTS kan tahu? MI, MTS, SMK. Nah kalau kita temui di cover, san misan pung temu ingat barat, timur, utara, selatan, barat, barat laut, barat, barat daya, timur, timur laut, timur daya, pandai barat daya, lepas timur daya. Tenggara. Maka nari mun goja lak apa? Lak daya lopot daya dis. Nih, perhatikan lagi. Barat, timur, utara, selatan, barat laut, barat daya, timur laut, tenggara. Barat daya. Tenggara. Mau timur daya. Allahumma shalli ala Muhammad. Melolah, mayumulan. Hah? Korang? Perbeli janda pirang. Ada. Panitia, bungkus aki kai berkat. Sambil kombi aja dan deki. Kuda ni kau benar berangkat pagi, kul petok gila berangkat. Mungkin di kantor lagi ngandai, dia pak ke rumah kul telok. Ya Allah, dia ada perasaan ni bini kuda ni. Sia-sia je.
Jadi Pak ke rumah kita nguntungan. Mun anak ngiding tak melu kampung kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Dia main nang depan timur daja gede rumah. Tadi sampai makin gue mikir. Kapan dia bisa titik lak daya ini ke bahasa apa asli? Nah? Nama kering. Mun si becang apa? Mun di lak laut. Lak daya. Ini lo apa yang bang dek nyaman lah. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, sini kah? Jadi dua nikah arpan kau depan ajunan. Situng rahmat nomor 2 syafaat. Hadirin, saya pernah menemukan catatan apa yang ditulis Syekh Nurhan Nasir. Beliau pernah ada bahwa sateja umat Nabi Muhammad ni kemudian bekal syafaat bibi Gusti Kanjeng Nabi. Keng, budak keng hari. Keng bedele mak orang, ota bedele mak kelompok. Pasera orang seandi kelakuan lemak kak dinto makila umat Nabi Muhammad bi Kanjeng Nabi tak kira syafaatin. Orang seandi lemak kelakuan kak dinto budian tak kira iki bekas warga bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana bitan gula mangkin selemak nika pada Pak Aki. Kalau bentuk cuan semoga kau leben ajunan tak andi lemak kelakuan kak dinto bentak termasuk kelompok selemak sehingga kau leben ajunan kak dinto teti orang selamat teti orang seiki babi Gusti Kanjeng Nabi dek kaswargana Allah Subhanahu wa taala. Senomor situ. Kalakuan panapa sebisa atetiaki Kanjeng Nabi tak aparing syafaat dek ke umat Nabi Muhammad. Sepertama, orang seandi kelakuan asyirku billah. Nggih. Syirik adua aki Gusti Allah. Pasera orang separcaja selain dek ke Allah. Pasera orang beda akentong selain dek ke Allah. Pasera beda orang andi pengarpan selain dak ke Allah. Maka orang kak dinto budian tak kira iki babi Gusti Kanjeng Nabi dak ka swargana Allah. Manter tak tepak karing elak deja. Amin. Amin Allahumma. Hadirin, anapa gulemi parlo madepak karena sini kakak. Mungkin pemahaman Islam yang tidak sama dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah kauleben ajunan, kak dinto menyatakan kula ben ajunan ring elak deje kan biasa ampongan kui cimat tangki. Bedes ampongan kui sapu biru tangki. Bedes ampongan kui selo akek tangki. Nih kebi orang di luar yang tak sepaham dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kula ben ajunan ika bela syirik karena para caja ke cimat, karena para caja ke akek, karena para caja ke sapu biru. Dan kula madepak iman kak diman, cek kor-mokor ka bela syirik, syirik kak dim to agentong para caja dek kesalahan Allah. Kula tanya mungkin dek ke ajunan. Ajunan singang kui cimat, sampian para caja ke cimat, napa para caja dek ke Allah? Kula ban sabda ngang kui cimat, beni para caja cimat ni bisa mateku. Keng kalaban ngang kui cimat, bi Allah. Kan Allah beni kan ya kak? Lebih Allah, kalaban acimat pak teku. Kalaban ngang kui akek. Akek apa je kek? Akek Jamal. Aremun yang kui, eka gempang rizki. Kor ngalak terep. Ya pun tak alat, kok pakai betul. Pakai bungkaraan, saya ke kolong tak kira. Jadi cuma syarat, akek cuma syarat. Terus, cimat cuma sebab hadirin. Saya aparin kekuatan ni ke abadi ke Allah. Punten tak penapa. Angkui cimat tak. Angkui sapu biru nak. Napa boleh si biru. Maka saya dong ker angkui. Andi akek sampean. Make raja angkui pada bentelur angkui daya. Mau tanya kibi orang apa je kak? Pecah deui lek. Mau tak percaya, mana persembahan lek gua. Mau tak make cede ke pintes deki kok. Jadi punten tak penapa hadirin, punten tak penapa. Sepenting kau leben ajunan keyakinan pakun abadi ke Allah. Bah, sapora.
Makin lagi minum aing mun sampean andi keyakinan bahwa aing kak dintu bisa memberes arceng tak oleh kak. Aing tadi kekuatan panapa? Setuju kak dintu abeli dak Gusti. Aing cuma syarat tak bisa. Aing tak bisa memberes arceng mun bani Allah sama beres. Apa yang tak bisa panas? Mun tak bi Allah apa panas? Buktena Nabi Ibrahim yo percelep. Ya narukuni barda wasalaman ala apa? Celep kakek. Pasalamat Nabi Ibrahim. Ibrahim yoper kumikil. Nabi Ibrahim yoper kumikil celep. Pola bedesnya nama Ibrahim mau tiakil aku. Mun tak celeker ya. Yang Nabi Ibrahim ni hebat hadirin. Sampai haji ni kan mungkin saya bakal datang haji ni. Ni kan lakonan Nabi Ibrahim kapi saya tentagi. Dari Padang Arafat terus ke Musdalifah. Bermalam di Mina melempar 3 jumrah. Syarat rukun haji sempurnalah sudah. Semoga menjadi haji mabrurah. Ting tung ting tang dereng ting ting. Lambok ni kak. Lagu na lambok pun makin benih sini kak. Allah yang mancing. Beri belut sekali biku aki deking. Mereka kok seruan lagu deking. Cek padeng aja lo teman tegepok benar dis kayaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi syirik itu adalah orang yang percaya kepada Allah. Makanya kau udah ajunan saya jaga iman nih kak. Iman nih kak. Makanya anyun ke Allah. Menteri iman gak dinto. Tak ilak kala bi Allah. Amin. Menteri pakunak. Loros dah ke Allah. Bentak terganggu kalau ben penapak bisaus. Amin. Makanya Nabi Ibrahim saya pesan keadaan nih kak. Agama. Iman nih kak. Ben mati iman kutu gibah. Makanya cek pun Nabi Ibrahim. Wasa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun inna Allah astafa lakumuddin Allah miliki agama dek keajunan agama Islam. Jaga Islam ni kah? Napa Islam? Minat taslim, pasrah. Isra bojong bagi kita andok lah bojong. Ku bedenda asli lah bojong. Tak keng bulan wajib, bulan hukum ni taklif maksa. Kula ben ajunan mukallaf orang saya paksa. Gelem tak gelem pakun kutu abojong. Mun beda pilihan bagi kita abojong tak apa-apa. Maka sini ku make ambu sa abojong. Kan ki. Makanya Islam ni kemin taslim, pasrah. Ya pokoknya bojong. Disuruh pasak, disuruh nutup aurat, ditutup. Sebagian. Mun ihtibar ni kebo, saya kan tutup kapir. Mun mantan lebur. Terkadang kok tempoh na acara merubah yang tak ide ya. Tempoh na acara mah guna sudah ada ngumpulan nak guna acara mah. Abu, dia setengah ceramah bah nangis anak. Kalau pajak pada gula bah buka. Tapi benih kanto nih kak. Benih kanto benih. Sebanyak nih kak keburuk dojo kak. Keburuk dojo polsek kak. Ya loh kok. Ya, dengan acara yang enggak. Ya, mun kula alhamdulillah. Mencari kantaknya ada gula. Beri. Ya masa gula pidato metem bu. Hadirin hadirat udah daya. Ya hadirin hadirat muslimin. Mulai gula alhamdulillah tang mata padeng kina deh. Paramila gak dinto kau leben ajunan. Semoga selamat dari kelakuan syirik.
Makanya perlu diperjelas karena makin sekejap dari aliran lain syirik punten kak lo paksa saja syirik. Jadi kabini ka gentong dek Allah, mungkin pakun ke Allah kau depan ajunan tak syirik hadirin. Nyelasai ke kuburan kafir, cang sangat penyelasai kafir. Jimi cek santang dulu. Bekanang kijak saya baca kuburan afdalul dzikri la ilaha illallah la ilaha illallah. Orang kafir maca la ilaha illallah ni kata Islam. Masa di Islam maca la ilaha illallah tadi kafir? Kan nyungsang ngotaknya. Engki kan? Nyelas ya tuh. Masalah king sampean tanda nyelas ya tuh. Dia tak apa-apa. Cuk nyelas tak wajib pak. Nyelas tak wajib. King ulama ahlu sunnah wal jamaah. Orang lak dojo pelambok biasa nyelas. Malam Jumat ke kuburan. Malam Selasa ke kuburan. Tapi lambok makin ambulak. Ada. Yelah tak ada. Apa nak boleh king malam Jumat, malam Selasa. Kalau kuna telas antara kalau bang bisa. Nyelesaikan nyeroro kidul. Mun lambat pun malam Jumat kak nyelesaikan. Pun malam Jumat lambat entar ke kuburan. Makin ada ya ke kuburan setahun sekali. Beda hol fujur. Entar pas. Tak nyaman selo entar bulan kedung kari nyumpeng. Kan nyaman mun berkata tak kalah. Entar debat ke kuburan. Ada yang lain setengah cum. Kalau awak kedojo ke boro. Apa bu? Kubur nambu elang le ego. Lang cek setahun tak entar ya sekali. Makanya kuda ngebeda man kaman mun sampean andi kubur naring tua. Lo etar entare terus tak elang gempang carana. Kuburan juga Paulo deja, Paulo Timur deja. Cuma sampai kiamat lo kira enang mun Paulo Timur deja. Mun Paulo deja kapi tak entar setahun haram enang cak macam. Jadi kan pada hadirin, pada. Kan makin terkadang di sini kan terkadang. Kau wali songo setahun telu kali. Oh bu sombongan numpak bis mini. Kubur naring tua na tok kailang lo etemu. Benih tak boleh kau wali songo ya tore. Napa nak boleh wali songo? Maki sa songo denin tare. Kengring tua jo entare ka ada, salah se ka ada, guru salah se ka ada. Kan makin seni ke banyak orang pahalon cak kasih atas yang tadi se bebe tina aki. Padahal keramat sampean ni kering sepo guru. Mun dua nikah ampun saya, dua nikah hubungan sampean ampun bagus, lancar ya Allah. Pongguan. Dan gula, boleh. Dan gula hadirin, dan gula nikah asli. Sampai makin egresah. Sepertama kulit nekab Allah, mari kena solawat. Kulit lambak mungkin dipondok, si amal laki karo solawat. Mik ngamal laki solawat, ibi kiai. Lambak kiai acara mak. Mun sampean terus kiai, maca solawat, maca gula. Terus apa? Terus kiai. Lambak gula lagi kene. Makin kan pakun kene. Ai. Cok cokot cuma kene deh, pelekek benih bi tolong ngajaran saya raja dua. Tolong ngagereng saya kene. Kene unyelat. Tolong ngagereng. Tetapi saya biasa kak mun pungkana kene ge buana. Teku sama karwa. Kondur, labu, temon, kene mun pungkana keng buana. Ni kampak eta yambe. Bola dengan pengabuan nama julek bola. Temon. Tak mabuk kak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan gula ki nikah hadirin. Dan gula ki solawat. Ki makin yoban ya tapun. Ki lambu ingat kembali rata gula. Cek gula ke asli cek melarata. Gula ni kemunduk ada singirem lambu. Karena bapak dan gula Kapontianak apa benembuk ni ke apesa. Leng sepo lagi dan gula Kapontianak pas. Leng sepo bini keluarga boleh. Pah kebeli papan. Jadi cek pun orang Bengkalan, cek tabu, cek cetak tanpa minyak putih ko. Nurut bapak itak pentak nurut embu anak ke boleh ya. Jadi gula ni kan melas, pondok ni ada sengirem. Karena ekonomi yang sepo pada melarat kafir yang sepo laki melarat, yang sepo bini melarat. Jadi gula pondok kapan tak di obeng kak pleman di pondok nyari otangan ke sekitar compo. Abo di boleh dari otangan ni kak. Yang sepo panan di obeng pah ekerem bojer ni kak.
Senapa tahun gula senikah. Melas nih melas sengki. Jadi pak, tu mantar ke pengajian pak bik kiai. Kebolo. Mun sampean troso kia. Benar macam solawat saibu. Mun sampean macam solawat saibu sampean tak soki. Tok patok gula intari gula make mate. Artinya pakun soki. Baca gula. Troso kia. Alhamdulillah makin ngakan tak melarat. Yang colo tabi murkomur. Pun tenungku gula. Makilah tak nemen padeh. Alhamdulillah beras tak nagin meleng akan. Ki. Tak nagin meleng. Karena gelap pagi. Makan ni rampenang. Pukul 11. Ngalai ke bulu uran bunda je. Mari duhur. Ngalai ke terusan sampang. Yang ibu mobil biasa. Yang banyak usah orang. Ongguan. Mari isak. Ngakan kantok. Deki. Ngalai boleh. Ki ngakan boleh deki. Ngakan le makan le. Le ngalai to. Baru kana solawat. Lain berkat tu. Mun kadung ontong. Mun kadung tak ontong tak boleh berkat sekali. Teman sekalian koncengan di Bengkalan sama malam 2 kali gula. Abu. Koncengan si pertama. Ibri berkat. Ngalai ke nomor 2. Acara amah. Kapan mulia? Pah beda norok buntek ngiba berkat. Kapan berkat isabak ke kendaraan. Ngatelak beda berkat. Tapah ngucap. Mari ibri. Benih mari ibri berkat di pengajian saya ada. Dua. Pah beda si ngucap. Poro boy minta rajaan saya teku eko. Saya teku sabak saya dinaik kada ada ya. Ya pakun situ. Abenjak sapor benih kan kula berkat benih keng perlu berkat. Jak gula benar oleh berkat. Keng mun kanik bini pengajian amit empat sehari tak boleh. Pak oleh berkat tung. Kiri yang kuah bini boleh gitu kan. Mun pak iya kapan dapat ketung. Porop dapat porop. Makai koncengan 4 kali pak kuno letung. Yang jaga lagi boleh ilmu mobil banyak berkatan di. Saya ngajak porop billahi tak halal. Nah kau deki baking pagi baki mari ko porop boy pakai sabar si dalam pegemat. Benih karo bedena makai modelan norok rugi kok mak. Tina saya beri berkat beri janda boy. Mana porop? Mari pasang. Udah iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang 10 menit terus. Nah, iya cak pakai kan semenit 4 je bisa iras mari negak. Tinggal minta maka gune, ke minta laun ya pelaun, iro kekencangan dihule kekencangan. Pengajian. Bisa negak gune nih, sesuai selera. Minta laun pelaunan laun gula. Laun macam korang anu pasantaan ya pasantai gitu. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Jadi mun ku lekuk beda adebu kesampian. Ring lak dejo sampian syirik, sampian tak kira syafaatin. Jawab bi sampian syirik ni ka percaya ka selain Allah, akan tong dek ka selain Allah. Kula makingang ku cimat punten ate pakun ka Allah. Cimat cuma sebagai sebab. Pada ben nginum aing. Beni aing saya beres arjeng aing cuma sebab Allah pakun saya beres arjeng aing kak dinto tak bisa beres arjeng karena aing kak dinto cuma makhluk. Paham gi? Ini kabar loy pada pak karena makin banyak paham sini benian kak. Ibu engkalan muni sumenep kan kena. Dari selamat lagi. Karena saya ngajak keluar dari firqatun najiyah manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Tahlilan cambuaki kakuburan entarnya las magi ko beliau syirik siapa sih nyembah kakuburan jaga kakuburan Allahumma mun Allahumma ni kan adu Allah masa Allahumma syirik hadirin mun kula ngocak ba pasoki aki kok ba ya magi kula ngocak syirik mun Allahumma cila Allahumma ni ka adu Allah ya Allah Allahumma taqabbal wa awsil ma talawna wa ma qara'na Allahumma bijahi pujuk nikah Allahumma bibarakati pujuk nikah ij'alna min ahli tuqa wal ifaf Allahumma ni kami minta ke Allah pala sampean takok klero cak Arab mun tak tahu cak matura boy ya Allah abdi nyon kalaban barokana pujuk sebade kak dintoten kula atawassul Allahumma inna nas'aluka wa natawassul ilaika
Tak tahu cak Arab. Ya Allah ten kula minta keajunan. Ben atau wassul kelaban pujuk ni keten kula minta keajunan. Minta keajunan Allah ni ke masak sirik. Sirik dak remaja minta keajunan Allah. Ni bah berde sirik minta keajunan Allah sambil. Paham? Ni kan perlu berde apa hadirin. Mungkin tak kau keliru. Tina ke kuburan cak Arab lah cak matura bayi. Mak le ngerti orang tidak paham ruah. Cak Arab pun tak ngerti ka maknanya. Diki pakai yang keliru saya baca. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis. Cang malaikat cak entah buka colok ngarai kok. Ya bener tuh, anak yang mau dibaca kuburan kenangan keliru dia. Lajak matura deh. Ya Allah, abdi nanya onda ajunan tuan kelaban baru kena pujuk gak ditutan gula pada tiap cik orang selamat ya Allah. Ring supportan gula sampun sete bersalamat takki saya kan. Pala tak tahu apa setina cak apa semun tak tahu. Takutnya lader kia. Ya umpama neneng Pontianak, neneng Kalimantan tak tahu apa. Tak cak apa selok apa. Cak pangeran pada ngerti. Lah pamireng kocan deh. Malaikat malaikat ditemu cak tak tahu apa sekali. Angkat tanang. Ya Allah. Ya tu ada dah mana elok gelak dia. Entan kenyang gelu gula ni. Lar kalir menggula pidato nak kanan. Cebi nak kanan kok nyengku kancan. Pulan ni gini. Ya gula mau acara RA roka, imtihan RA TK, gula pidato. Oh ke kata. Bunga nak kanak. Kuda nyengku siswa anyar gula. Nyengku. Allah. Depak gendim bagi ibu. Pon, syirik ki. Nomor 2, pasera orang saya tak kira syafaat tibi Gusti Kanjeng Nabi gak dinto. Nomor 2, man kadzdzaba bis syafaah. Orang saya tak percaya dek ke syafaat. Kedua Gusti Kanjeng Nabi, man kadzdzaba bis syafaati falaisa lahu 'alaiha nasib. Barang siapa yang tidak percaya kepada syafaat Nabi Muhammad, maka ia akhirat budian tak kira syafaat tibi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun orang apa katanya man? Elak dejo. Mun kalau orang elak daya, insya Allah semuanya percaya. Amin. Semua yang hadir insya Allah yakin seyakin-yakinnya ada syafaat. Oleh karena itu pertahankan keyakinan kita, jangan sampai hilang sehingga antara iman keyakinan itu jalan barengan, tidak jalan sekelaya. Kita jalan sekelaja maksudnya. Apa bahasa Indonesia sekelaja? Ya selaya aja. Ya munda jedaya kan selaja selaya. Haji ya kak bantan di kelero. Banding kaki bener. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 3. Barak mulia deh. Hah? Kol sepolo. Sampai subuh. Gula ceramah sampai subuh. Cek ngunceng kiai, ngunceng desel ibu. Aja mak sampai duhur tak kira mate. Korbede saudara. Ngono deng wah gengan. Yen jaja sampai subuh mun kol tung kol 2 kan ki penjenan dede iya. Oh, sampai jam tung ki. Siap jam tung. Kol 2 jam tung. Kol 2 selancang tung sibung kol 2. Lah aku pintar le. Paling ngelek ngeser dia kayak. Bon. Nomor 3 sih. Nomor 3 pasal hadirin al-ihdaats fid din. Orang yang seabai kebai di dalam agama. Tak ikhlas ku bi Kanjeng Nabi, ikhlas kok. Ada isu pada Kanjeng Nabi, berbeda. Tak kira syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi. Lah, nang masalah nikah ni perlu pada pak boleh.
Ternyata yang masalah ni kegula benajunan bela orang sahabat ke agama. Tarawih 20 rakaat Kanjeng Nabi padahal 11. Tahlil zaman Kanjeng Nabi tak ada, makin beda. Kuburan ada akhir acara zaman Kanjeng Nabi tak ada, makin beda. Hadirin. Mi beda weruwen kan. Mun bejana ambu amunye dia ya. Oh maju sakak ditu si bisa pada pak. Cek ngucak akeh. Ngucak ustad. Cek ring gula ustad. Bener. Kula sering ngajar terok pengajian. Kula andi guru. Guru kula asmana ke Zarkasi. Ke Zarkasi ini kesete tahun sangat belu. Dimin ni ke guru gula mau kocak eke ni kata anda. Situng bek tu guru gula ni kata mana jalan, acing kuncing ajaran. Depak kata ngajalan beda orang nyapa. Kak kamak akeh. Eko. Guru gula nyampit antara kada jaan nali. Eko. Siapa itu? Laki na siapa je bu? Wes cerita na mari pun tak ning terus sakti. Aku cerita na gibad keng tak ning terus sakti pun. Ndak kowe pendong ben sandal di bebo kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Lekaula benajunan abada kita lil ekabada bid'ah hadirin. Kan sini kaki. Maca solawat ibri sayyidi bid'ah. Karena Kanjeng Nabi ngajari solawat ada sayyidi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang ambil kalau pay bolehnya. Allah. Minya mai Allah dina. Oh abetes. Oh berarti Allah betes ki. Okey. Ada cerdas saudara. Santan bentan di pikir dia. Makan delak gede ya. Cek yang sebenarnya mereka nyaman ikan unik antik. Ibun lauk perakeun. Bude perakeun jangan. Ternyata udah perakeun di sana. Tanya aki begulera ke bundiman. Tapi kulit tak cocok. Kampung kulit ini kenyaman kampung ko kecing. Allah cerok noro apa jangkok nah. Harus suruh mulai kada. Panitia nyari sepeda panitia. Pon gula bahasa sayyidi. Perhatikan. Kanjeng Nabi ini kalau ngajar mulang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada sayyidi. Sayyidnya artinya gusti. Anapa makin orang elak ada jenis kami baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidi. Mi ibri sayyidi Imam Romli sa'adebu. Napa debu ni Imam Romli? Wa yanbaghi lil musalli ala nabi ayyati bi lafdhi siyadah. Kotuh pantas patut orang baca salawat Kanjeng Nabi ini keberi sayyid lapat kapangkatkeun. Sayyidnya ke gusti. Jadi dia langsung nyebut nyamah, langka, cangkolang. Tapi beri sayyid gusti. Jadi bani Allahumma sholli ala Muhammad. Camat Muhammad dan bani anang Mang Muhammad dua. Jadi beri sayyid. Semoga salawat atas gusti. Jadi ibrin gusti sebagai bentuk akhlak tata krama kaula ben ajunan amul jaki gusti Kanjeng na. Di orang di luar ika bela bid'ah hadirin masuk neraka karena nambahin. Duh, aja ga akhlak guna ben ajunan. Aja ga akhlak tata krama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masalah king tak kasukan sayyidi ya tore, king sayyidi cak kapiraki, sayyidi cak kebeda masuk neraka. Kanjeng Nabi ibri sayyid pahe kebeda masuk neraka. Cak tor kadang tukang ceramah, kulil yasin rek, si anang reng tan rek, si tak toba apa rek, tor kadang si yanem atam pepet tok hadirin. Padahal benih pas apa? Ceramah agama yang pertama akan disampaikan oleh Al-Karim, Ibnul Karim, Al-Fadil, Al-Mukarram, Al-Kohol, Al-Manna,
Alsain. Cek karo Khalil Yasin terkadang sa ibni anak betam pepet to kanjing Nabi ibni Sayyidi pak masuk neraka mi cek sarana gelu. Toro tak man tina. Tali suruh mulem dan di gula gimana. Lihat petak kelar. Emang gua pikirin. Sorry bestie. Apa kaki lek? Bon, sejam lah. Iya betul tuh, kaki ngelah kok. Nah, iya keboleh kapi. Apa yang separuh kan tak nyaman bu? Benih mada pak hukum ni kemuning separuh kan pemahamnya deki sembilan bisa tak pas ini kira. Kapi yakin. Setung syirik ki. Nomor 2 tak percaya dek kesyafaat ki. Senomor 3 al ihdath siddin ki. Abada dema beda nyaranya dalam agama. Senomor 4 tarikus shalah orang saat tinggal bejeng. Makinlah macam solat beda mamun tak bejeng gak dinto tak kira syafaatin. Senomor 5 terakhir imamun zalim pemimpin setengki ka rakyat ke. Lemak ni kemun andi kelakuan salah situng dari selemak tak kira syafaat bi kanjeng Nabi mantir selamat. Anapa bitan gulemi kebelan acara imtihan? Napa hubungan dengan imtihan gak dinto hadirin? Senomor situng gila, senomor situng ban senomor telo ki guru. Neka kotu iya ceraki madrasah kala ben sampurna mak neka udah ben ajuran tak gagal paham. Sehingga syiriknya kayak nggak napa? Kutu bahas sareng kiai. Cek bahwa ancimatan neka tak syirik. Karena makin kuda ben ajuran itu du syirik karena ngaku cimat. Kebala al-ihdath sebenarnya ngajar di dalam agama ni kebene kapan kholan nyar agama tarawih enten kula ben ajunan tak abai kebaik dalam agama hadirin. Ben perlu ngain tak setuju abai kebaik kak dinto bid'ah meskipun abai kebaik kak dinto tak oleh tapi tak setuju abai kebaik ni kata kenging karena beda aturan nah. Mun abai kebaik tak sesuai kalaban syariat kak dinto tak kenging. Keng mun tak nabrak dek syariat tak panapa hadirin. Sidina Abu Bakar kak dinto Abu Kuaki Al-Qur'an. Zaman kanjeng Nabi pembukuan Al-Qur'an ni kata ada. Pembukuan Al-Qur'an ni kebid'ah pertama kali seike baik sahabat. Masuk neraka, punten masuk surga. Makanya hati-hati dengan kalimat wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap perkara seanyar sesat, setiap sesat masuk neraka. Mangkana kudu ngaji ka kiai, kudu ajar ka ustaz, kudu ajar de ka urang sandi ilmu kelumak de ka leben ajunan tak posan ben tak kleru di dalam paham hadis ya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana ci ambule sekolah, ci ambu ngaji kecuali anak ke. Mayu wala lagi ben ko. Kon, sapora sampai kerja kaki. Khud masofa wadak makadar, bak cubang buang kusba kusapon tutki. Semoga selemak ngain. Tetapi leman deki beda ondena. Apa kocang? Lemak. Apa? Tahu kalau pai kepilu. Kon, tak langkong sangat dito. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Burung beo, burung berpati, burung gagak, burung cendrawasih. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.